محمود دما وخوش به يعني نها چه قومیه چه بویر چه بویر حتانی که هم برایته و هم جی کسن پیره لوی داره هاتنه گرتن چیروک آوان چیه لگور که هون دزانن دم خوش حوالی آلان جبو هر چار کسایا ناوانا ده برای من رمضان حسینه روژا چهارشنبه چون شامه براستی مندوب شرکت اتونسای مواد غذایینه الشامي معرض فكرن استفتاحية معرض ابو باعتبار اوجي مندوب تشون شامي او هوا حرسي هوالي اي بيره رجع شارشمي بداوي كرن استفتاحي رجع بينشمي عسري براستي المنطقة شعلان المنطقة شعلان هاتن قرتن دمي هاتن قرتن خبر دامه گوهای حکومت آشامی مدای سکنادن سبب چیه؟ جبونا چه براستی مناس نکری حتی روزا ایرو ام چقاسی سلطات ورد اشتغلن ام چقاسی ناس و دوستا و دشتغلن ایوه درجی حتی انا ام نگیانه چه انجامی براستی مدیری وی شرکه جی افهای قدر هفتی که جی روزانه در جمعانا روزانه در جمعانا براستی چه انجام نادن يعني حرقة إجمال بيجن إيرو وسبع وساعات تقدن وشافي إيدار كافي براستي حتى أنا منك يعني شيء إنجامي مجاري ما فهم كريه إجبار كردن لوي باجاري شعلانة كمكي حساس إجبار كردن هاتن قرتن وكيدن تش نخستن دستي ما نما تش فهم كريجي يعني قالك قولي بلجية وانا إجمال قوتن روجا لحدي قالك هاتبانا بردان حتى شيخي واي مخفرية الباجاري إدلبية خلكي إدلبية دمي وري سركاري خبز ساكنة أمي وانا بردن والشارشمي حتى روجا إيرو براستي ما تشي إنجام نقر وما تشفهم نكريه شما وسبب شيء. بله محمود دخوازم بپرسم يعني اف هر چار کس گلک جارا چونه شامه یان جارا یکمین بکو چونه وی داره وی خباتی دکن اگر چوبن جی برین ها تو پرزگریک زحمتی وی داره بوان را چه بونه یا نه؟ برای الان براستی افجارا یکمین درن باجار شامه باعتبار او شرکاک انتوسان شرکاک عالمیه دمي تشوشي كيف خوش شون يعني وقت بيجي جو حكومتها مطلوبة حكومتها بحث بون جو حكومتها بعثي نماية امهارن وقت بيجي سربست مهارن ام سربست بزيفرن دمي تشون في باجار شعلان براستي ام فاجئين يعني حكومتها ودري قارشي كرداد بن براستي بر عربا واجي بوارين نمرا قامش لول سرو بل نها داخواز اوچی هونش که داخواز دکن کو وان کسان يعني خديل وان در كفن وان بردن يعني حتى نهاجي وقال خباتي خوكركو هون آخذينا وهول دايكو هون وان بردن نها داخوازا وش كي هي بلا كي خديل وان در كفا وكي دكاره براسي خديل وان در كفا كو وان بردن براستي دالخوازا ماش ريبريا آوي داري چقاسي الوا خدي در كفن چقاسي لزا خبكن اي باش بايا جبر انسان سيفيلن چي كاري واناي نه سياسي نه لشكري تشتني يعني انسان سيفيلن دانستاندني واب تجارة رابون براستي چون وي باجاري جبو تجارت وي باجاري خوش بكن دلخوازيا ما ريبريا ويده كي خديل وادر كبن بل محمود حسين قالك سباس خودش قامش لو بجداری بولتانا مبو تا آگاهی در حق گرتنا وان هر چار کردان هر چار جوانا لشامه بمره بپار فکر سپاس خوش شبالی آدم